Ni paruk Zirtawp Ni ngei chungchangah CHANCHIN vek turin MPSC thunei tu ten phut. Lalremruat pui pachaw kania tunkar chunga CHANCHIN THAR langsar zualte ngaihtuah. MZP President Dr C Lalremruata chuan Tourism Director atana pension to Pi R Lalrodingi ruat nawn chungchanga Mizoram Sawrkar le Chief Minister in a office ngei dawt hrilh niin an soya hemi chungchanga an hmalak zel dan tur ngaihtuah turin MZP chuan emergency meeting a kau nghal. MZP shwai tu te chuan May ni somni pathum in rinia Aizol Press Club a THAR thedar tu ten koma an Paul President Dr C Lalremruata chuan May ni som pathum sang ni somni paruk khan Pi R Lalrodingi chungchanga Chief Minister chu a office a an hmu thu soin OSD to CM to political appointment ani thule Tourism Director atana ruat non an du lo chiang taka an thlen thua soya en non ani don ti CM chuan ziaka a intiam awangin an hun tiam May ni som pali hnua po CM intiam na awanga Sawrkar hmalak na an ngai chan pha thu soin OSD to CM atan chawa Pi R Lalrodingi ruat ani na achwa hnua nimina Tourism Director atana ruat na achwa le thu soin MZP President chuan Mizoram Sawrkar le Chief Minister in a office ngei dot min shil atia mi pakhat indu sakbik na a chu poyan ti thule tun hnuwa thleng to lo se andu thu asoi. MZP President chuan Sawrkar hnathawk pension to roinon shimshim an du lo ti soin tuna mi phei hi chu roinon bik liao ani atia Pi Lalrodingi chuan a status a sum tamtaka in min thati thanjok turani ti amang nia soin min thata du chuan bang mai se an du thu asoi. Pi R Lalrodingi Mizoram Sawrkar in a roinon na order ati chwale chungchanga hian MZP General Headquarters chuan May ni somni pathum in rin ni tlai darlia emergency meeting akawa CHANCHIN THAR buat sai lai thleng hian an hrilh kan la shihman lo thung. MZP Headquarters Lunglei chuan May ni somni pahni Zirtawp Ni khan Saikuti Hall-ah Mizo zirlai ti thachoi moina sangni somni paruken career awareness huna buat saya Revenue Minister Pubilal Chanzawa chuan khwalian niin ahman pui. Minister Pubilal Chanzawa chuan harsana churem chang ani thule harsana paltlang tamapiang an tlo thua soya an mani atangin thufing zirtlak achhuak thin ti soin retheina hrilh runat na le hun harsa le hir in ne tir lava tuburu na ne na hmalam pana achalam zel turin zirlai te afuya mani inti shom ngamte nomna kalsan ngamten hlotlin na an CHANCHIN thule mani inti shom chu din chwana pangchan na chu engma ni lo na ani thu soin zirlai te chu pangchang le no lutuk lo turte mani in khongai na ril ru pulo turte le no le pa te po mani fa te dwat lutuk lawa an shom phal turte na cha. Mizo zirlai ti cha choi mo in khom hi MZP Headquarters Lunglei Vice President CLL Siam Tharan kai shwain BCM Education Director Reverend RCLL Thanzaman hunser amanga Secretary KLL chuan oman MZP Headquarters Lunglei hmalak na report be in President H Lanmingmoyan zirlai te fuina thua soya MZP General Headquarters IO in General Secretary CLL Mingsangan thu soin LMC Chairman Pulal Zui Thangale Councillor te Sawrkar official te tlomngai pol shang le political party shwai tu te zirlai te le zirtir tu te antela Private Secretary to Minister Purem Lalliana namte MCS Swan Resource Person ni in zirlai te mahuna ta na kai shwana le kongko huna manga ECHS Polytechnic Lunglei Officer in Charge Major MS Dongsanga Retired DCSO Lalremruata Sailaw MCS Assistant Commissioner Revenue P. Jennifer Vanlal Shwai Pachaw MCS Sub-Deputy Commissioner and Assistant Controller PNS Pilal Nunchani Namte MCS Le Deputy Director DIPR Lunglei Pu Silal Shwai Tuanga MIS Ten Zirlai Te Zona Changin Zirlai Te Tana Shiatur Poimo Taktakan Soibok Zirlai ti cha te choi moina hun buat saya hian MZP Headquarters Lunglei huam chunga zirlai ti cha HSLC le HSSLC sangni somni paruka top 10 lang zirlai pathum te 100% pass result neina zirna in som parukte HSLC distinction a pass zirlai som sari pasari le HSSLC distinction a pass zirlai som thum pariat archa som thum le science a pariat te hna choi moina thuziak hlan ania HSLC sangni somni paruka Mizoram puma pakwana LH Lal Tepui daughter of LH Lal Biak Enga Holy Faith School nena
pulal chazwa la te chung kwa in lunglei atangin HSLC ati chaber nena an hlenchin dengraw award kumsang ni som paria ta changan kalpui chu hlanani boka award hian tangka fai ching khara kengtel Lunglei District Borsa Pinafnit Man Chuan Meni Somni Nilai Ni Kha National Highway Songa Palina Le Zathum Panina Kongpui Lai Zau Le Siam Chat Na Tho Mek Te En Fia A Furma A Kong Luan Man Lau Turte Chataka En Kola Thom Chat Na Thok Turin Na Thok Tu Te Acha Kong Sial Na Tho Mek A Hian Aizol Tutui Pang National Highway Songa Palina A Hian Zobok Le Lungpui Zola Na Tho Mek Omin Kong Lai Zau Lungrem Siam Kong Chhuat Siam Rem Le Kong luan na te tho me kania lunglei jutlabung National Highway zathum pani na tho kalme ka shangchal kona changa Mizoram Polytechnic lunglei panna kong siam mek te theria T-way filling station bul leimin na lai lungrem le kong luan mek te sazai kon le harwang inkara na tho mek te endik ani boka na tho dana malak na le mason na shang huni in punchen khata ero chakle zwala malak chul ti ani a borsap chwal furlaya mipuin har satnan to lo na turle chiat na thleng thei pumpel nan contractor te chu chakzo ka mala tura shilin purma a kong an luan man lo tur te po chataka en kol le hom chatna thok turin acha Borsa PDD MA Zonal Officer te DC IN PR le Revenue Official te kong siam mek and call to NHIDCL le na thok tu contractor BRN Infrastructure Private Limited ten an choi oma nakal me ka mason na omdan en havin malak zel dan tur le har sana shang chinfel dan tur te an soi hau Lunglei MJA te chuan meni somni nilai ni khan FCI Kudam le PDC Luangmuala Weighbridge Manga bufai buk dan an enfia FCI Weighbridge bufai buk chu PDC Luangmuala Weighbridge atling lau ngei ti an finfia Lunglei District Truck Driver Association in bufai an phurkonga har satnan to te en puitura an som angin MJA member te chuan FCI Godown Luangmuala bufai an lot lai le Weighbridge an buk lai te an en puya PDC Luangmuala an phur thalai te le PDC Weighbridge an buk lai te en puizel in driver ten an soi ange in FCI bukhi PDC atling lauti an finfia FCI an bu chwa za thi PDC Weighbridge hniam zok zela atlin lau na za thi driver lamin an ma ni sum sengin an soi zel thin ani Weighbridge buk ve kong laka khoidang lam mia silau atling lau ta zel chu driver ten makanti thuan soya an president puram moya chuan a short na choi reng tur chuan an ta na buai thlakin a har sathle thua soi MZP chuan Junior grade of MAH and VS direct recruitment chungchanga thil fello a omnia soin recruitment process zongzong me ni somni pakwa changni somni paruk Zirtawp Ni mangeya abula changa chan chaturin MPSC thunei tu tian phut MZP chuan MPSC buat sai Junior grade of MAH and VS direct recruitment chungchanga thil fello a omnge ni an shat thuan soya hemi chungchang hi me ni sompanga Zirtawp Ni khan MPSC thunei tu tian soipui thule hen nalak chungchanga thil fello te siam that nge ani theinan MPSC thunei tu te hna an lau thlen to thu soin hemi chum hian controller of examination MPSC in thudik tok lau junior grade of MAH and VS direct recruitment hi exam alani lau thu asoini in asoya MPSC secretary room a ngei po chu tiang ang thu chu controller of examination chuan asoi buk ni asoin shat thiam haranti thu an soi MPSC zomna abo me lau nan hetiang thil hi thleng non to lau sian du tak zet thu an soi MZP thu chwa tarlan danin hen halak chungchanga hian April ni somni pasari sang ni somni paruk khan MPSC chuan written result ati chwaka post pali lak tur ani line written result chwaka mi pathum chau titlin anni a he hadil tu zinga MPSC in October ni somni pali sang ni somni panga avalet list ti chwa mi za pakhat an oma chung zinga mi somsari pali te chuan written exam hi an machonin April ni sari sang ni somni paruka written result ti chwa pathum chawan tling chu makanti thuan soya MPSC lamzo fian nia written exam machon zinga mi somsari pakhat ten written exam an paltlang lau chan chu MPSC online portal veterinary council registration an upload lau wangni in MPSC lam chuan an soi ni in an soi bok MZP chuan hen halak chungchanga hian
free and fair a ngei theinan zirchangin hma an la ti an soya MPSC in valid list ati chwa thlap to le written exam ma chon thlap to mi somsari pali zinga somsari pakhatte reject an ni thu chu sha thiam haranti thu soin hildik lo le fel lo ngei ni a ngaihtuah an soi MZP chuan zirchian na a mi somsari pakhat rejected hnen atangin MPSC form online portal and fill up lai hian veterinary council registration certificate upload na tur option a omlo thule online form a hian others the option po and fill up hun lai hian a omlo thu an sha ti soin hetiang ani awang hian MPSC website lama technical problem a thei awang le valid list ti chwa to candidate zinga written exam ma chon mi somsari pakhaten hetiang har satna an to khi MPSC lam management peltok lo wanga an ngai ti an soya innocent candidate te tortir lo turin MPSC thunei tu te an ngen ti soin MPSC thunei tu te chu an thil ti diktok lawa mo phurna langam tur le recruitment process zongzong po hi me ni somni pakwa Zirtawp Ni ma ngeya abula changa chanchat ani theinan malaturin MPSC thunei tu te an phut ti an soibok MZP chuan tunhnaya MPSC in hmalak an kalpui to le an kalpui me ka an tal buaina sain ti swalan nga niin asoya sarkar thunei tu te hna MPSC thwam chak turin voinge mozat an lau thlen to chungpo a voin thlenga MPSC in full commission an la nei theilo chu makan ti thu le sha thiam haran ti thu soin MPSC in har satna an to chu arang theyang bera chingfel turin Mizoram Sawrkar thunei tu te an ngen ti an soibok ani Mizoram State University Demand Committee Lunglei Meni Sompakwa Achut Khom Chuan HNTE Minister Dr Lalremruata Hawah Melterama State University Headquarters Munhmatur and Hauto chu enon vele ni se antia MZSU Headquarters Mundanga Pephal anom chuan Demand Committee Shilcheturin an ngen State University Demand Committee chut khom hi Pulal Thangliana Vice Chairman State University Demand Committee President MSU Regional Headquarters Lunglei chuan akai shwaya Mizoram State University Muntur chungchanga hmalak chunjom zel dan tur rel niin Higher and Technical Education Minister Dr Lalremruata Hawah Melteram State University Headquarters Punhmatur and Hauto chu Demand Committee in ennon le ni se antia HNTE Minister in State University Muntura Khaikin tur mundang omsiati chungaihtuah in State University Headquarters Munturam Pephal Mimal Kaushan le Local Council an omani chuan Demand Committee Shilcheturin Lunglei mipuite angen MZSU Demand Committee chuan Chief Minister Pulal du omale Higher and Technical Education Minister Dr Lalremruata State University Muntur chungchang HPC Vice Chairman Kuta anda chu arang theiang ber le achak theiang ber hmalak chunjom ni se andu thuan soibok Lunglei Circuit House bula thingki chungchanga Lungleia Center for Environment and Social Justice member omte chuan meni somni ninga ni khan Lunglei DFO pulal du thana muin malaturin an ngen Thuchwa an Siama Center for Environment and Social Justice chuan meni som pakwa sang ni somni parukhan Lungleia an member 10 Lunglei Circuit House bula thingkung puitling to te ki ani chungchanga Divisional Forest Officer pulal du thana an mu thule achulanga malatura an ngen thuan soya DFO hian alawngai poimo hle a CSJ member tenen ahuna kalchil ngalin hilom dante zo chian ani thuan soya thingki ani chana hian Circuit House a thokte chuan thingzar hlo omdeu laite thak tura quick response team an ngen thule ani hian thingzar te thak lawan lo ki tak mai thuan soya hi quick response team a an member chen khatte po an phalawa nakina ala hlo omle don thau anti awanga kittamai an ni thu soini in an soya heti lai hian a hnuwa an team leader in titura min ti chin kan ti a ti diklau kan de ka shelau ativele thungni in CESJ chuan an soi CSJ chuan hemi chungchanga hian DFO in hmalak chunjom zelin Circuit House enkol tu te hnena hilom dan dik tak le amo phurtu zung chhuak tu Russia tirna le kha pek baka dan anga hmalak chunjom zel ani tur thua soi CSJ chuan Mizo ten thingkung hlotna kan shelo maite kanin enkol na dan shang te kan shelo zel maite hi tha kan tilo hle antia mishing te tana environment poimo zia chungchang te kanin enkol na dan shang langsar silo poimo si te in shil shiat na konga hian kan sarkar hian mi puite hnena zirtirna na sajok kalpui theise ti chu du thu sam ani thuan soibok
WDC DHEW hotin meni somni niglai ni khan lunglei a voi khatna tan nu chhuanom choimoi na hunman ania paten kol puitlin na konga nu chhuanom PZD ram ming thangi electric veng lunglei hna thuziak le poisa fai sanga hlan ani Lungleya nu chhuanom choimoi na hun buat sai hi additional DC pisa a nei ni in lunglei additional DC piro chuang kimi heng lo chuan PZD ram ming thangi electric veng lunglei hna choimoi na hi a hlan ani PZD ram ming thangi kumsom ruk pali hi thlep khwa piang le seilian ani a fa pathum nein a pasalin kumsang ni khana boral sana a boral lai hian a fanau pangber chu kum ngami ni in a upaber kumsom mi ani thung a pasal boral nu hian lungleya hetin nitin ei chop dapin mi chutna dil chopin hokara chu china a fapa upaber silram moya hi MBBS ni in civil hospital aizawl le LRM hospital a thok meka Falai Silarino Mahian, Mizoram Polytechnic Lunglei Changin Diploma in Computer Science and Engineering ZOEN, Suminua N3 in Ziak Klingin, Neris Arunachal Pradesh B-Tech Azir Lea, Suminua Gata in Ziak Klingin, NIT Tripura Changin M-Tech Azaulia, Tunahian MZP PhD Zirle Mekin, Tum Nakal Meka, Anau Pangber Lanmun Moya Zong Tu Zuan Bikom Azot Nua Anu Na Thopuin, Sungdon Nalama Akal Zui Bok. Minister Pubilal Chanzawa chuan meni somni pakhat ni ngani khan lungleya a department chan shang IPRP and S supply department le revenue hun ma tetlo in thoktu tenen department hmalak na le thil poimo shang an soi ho Minister Pubilal Chanzawa hian Lunglei District Court sakna atana Mizoram Government Press omna lunglon PNS munhmale building ne na haramin thlengdil na le rotna omme ka wangin Government Press hi amuna ena District Court munhmale ra sivenga District Court ram tura ram mantepo en havin Government Press lunglona Antloa Minister chuan Printing and Stationery ram lunglona mi chu District Court building sakna atana Bar Association ten andil thule Indorna akalmek thu soin Bar Association chuan aizola Chief Minister le ama po an hmu to thua soya Sawrkar kalphunga chuan khoimun poni seram le mi puitetana thil thazok athlen thein don chuan department le department kara ram in thlengte chu athleng chin ti soin aizola changa a thalom ti ngot chi ani lo awangin PNS office lunglon chu a hmuna hmu ngei duin atloti asoi Minister chuan tundin huna Sawrkar chuan Bar Association hna ahlan nge yang ti ala omlau ti in en hawa soi hawa ngaihtuah zel ani thule Chief Minister hna po achul dan azira report thelu ani tur thua soya Sawrkar in adu ber chu khoiram po ni se ramtana chatur ani chuan lan phalmei tur ani thu soin PNS chu department lawin bun ngetto anni thule ramtana service law pereng to anni thu soin Sangtlungzo ka PNS chu kalpui tummek ani thute lunglei printing and stationery office te po Javai zong nilawa ngyalget zonga kalpui tummek ani thute asoya PNS chuan Sawrkar document poimo election le assembly thilbaka Sawrkar thil poimo tamtak anboi pui thu soin umina po education department nen thok havin zirlai buan chu ti asoya Zirlai bu chu school tran ma chut zo vek ani thule Mizo farman man thute alekha phek paper quality po achat thute asoya stationery item shang po quality chhazok le mantlom zo ka anshal chwareng thu asoi Lunglei District Court ta inkom na toy buat saya Minister Pubilal Chanzawa chuan department le department in kar ol omlawa tho hauna chatak nei chu achul ti asoya a department chana thoktu teril rule ngaihtuah na achong pui thule department tan le ramtana chaber tura hmalak zela du thu soin judiciary ti chaka poimo na te PNS ti changtlung na tur le twar tu le nek chep zok an omlau na tur te ngaihtuah chung zela chatak le in potlang taka soi hau zela cha ti thu asoi Lunglei Municipal Council huam chunga intina semturbol hlobom chumeni somni pahni Zirtawp Ni khan LMC Chairman Pulal Zui Thangan Lunglei Convention Center achangina vailiam LMC Chairman Pulal Zui Tluanga chuan LMC in hmalak na shang an nei zinga bolhlo songbol chu LMC hmalak na poimo ber zinga mi ani thu soin chumiata na poimo tak bolhlo bom sem thei ani chu longmamati thu soya faina kongara bithar kaina atana changkai takahman turin mi puite acha Bolhobom semtur vailiam na hun hi LMC Chief Executive Officer Pulal Mansanga chuan kai shwain LMC a councillor tele official te baka local council IO te antela
LMC Vice Chairman Pu Lalremruata po in thu soin bolho bom le konga le thil dang dik tak le langtlang taka thil kalpui ani thu soin lunglei khopui chu Mizoram khopui fiber te jing ami ani to ba ka faina konga mason chauzel tumani thu asoi bolho bom hi LMC huam chunga chung ko tin tan sem tumani a ni somni pathum hian sajai kon le hawruanga semle turarwa man ani Lunglei District Level Standing Committee chu an Chairman District Election Officer Pinafnit Man kai shwain meni somni pakhat ni ngani khan Lunglei DC Conference Hall an chukhoma election official te ERO le AERO te NGO shwai tu tele political party shang IO te telin Lunglei District ta special intensive revision kalpui dan tur an soi hau Chairman Pinafnit Man chuan special intensive revision kalpui tura Lunglei District chu a in peifel thokhat to ti soin hlotlin na turin political party le NGO te an poimo thua soya rol dik tak le fel fai tak nei turin official te NGO te le political party te tho hau chat atul ja soya anin choi om na le tho puina angen Lunglei District ta SIR kalpui tura hian man lockdown chuan booth level officer tetan assembly constituency tin asang zel in training buat sai anidona BLO training himei ni somni paruk sang ni somni paruka zotura rahmanani a ECI hun biruat angin meni somthum sangni somni paruk achanga jun nirat sangni somni paruk chungin BLO te chu intina kal chwakin enumeration form sem dak khale khonkhom na an thok don ani Electoral roll hi athar hlaka buat sai ani dona wangin enumeration form thelu tu te hming chau draft roll a chuang dona draft roll hi jun ninga sangni somni paruka ti chwa turania draft roll hming chuang velo te chuan a shanin July ninga sangni somni paruk achangin August nili sangni somni paruk chungin ERO emo AERO nena document dang tenen rolla lu dil na thelua ashana hearing nei le angai dona Final electoral roll hi September ni ruksak ni somni paruka ti chwatur ani Village Council haulong chuan me ni somni pahni Zirtawp Ni khan Mizoram Grand Challenge sangni somni paruk winner an nilom na hunan mang haulong VC hian kut na tok tu te chian haulong ti Ming Puin Mizoram Grand Challenge sangni somni paruk open category an tela lomban pakhat na la in lomban pakhat na anlak anlom na hian haulong khopol shang shwai tu te zau shang shwai tu te le DAO Lunglei District te an telani Pulasang zwala changte VCP haulong chuan VC term chunga haulong khwa a kutna tok tu te in tawdel na tur kong an buai pui thu soin Lunglei rubber an buai pui chu ezon na tlak a chwa an tum thua soi Dr Samuel Lalyan sanga DAO Lunglei chuan kutna thok tu titana VC hmalak na fak omati thu soin Mizoram huap loman la thei an ni chu alom pui thua soya VC in le chasiam dan an buai pui tele le lung song bol dan an buai pui te chu lom omati thu soin kutna thok tu titan lok na chatak her chwa pui thei tur an ni thua soya sarkar hmalak na shang te soin kutna thok tu te ma khwa a en chau mek thua soi bok India Rampuma damdoi zwarten online pharmacy an dulaw awangin meni somni nilai ni khan India Rampuma damdoi dorte kharania Mizoram Chemist and Druggist Association puchwa angin Lunglei District chunga damdoi zwarte po in hemi hian damdoi doran kharvek Lungoi lo na lan tir hian hospital canteen te ahwam lo ni in Mizoram Chemist and Druggist Association sub headquarters Lunglei shwai tu tenan soya Emergency lam diagnostic center po damdoi zor na dorte hani lau chuan a huam lau ti soin Lunglei District mi puite shiat thiamna an ngen thule damdoi dik lau le hrilh kalkong an dal na poimo tak pakhat ani thu an soi Lunglei District Congress Committee chuan me ni somparia thochan ni khan MBSC in kumin sangni somni paruka HSLC le HSSLC result ati chwata ka Lunglei zirlai top 10 na lang phachin te choimoina le lompuina hunan mang Congress Bhavana zirlai ti chachoimoina hun hi pu Joseph R Lalremruata Vice President LDCC chuana kai shwaya an party president pu R Lalnun tharale zirlai tile anule patebaka MZP President Lalming Moya le MSC Regional Headquarters President Lalthanglia te pun thu an soi ani LDCC in zirlai an choi moite banal tlei puya changte Salem Veng HSSLC first position in commerce Kezauman puya Salem Veng HSSLC second position in science
LH Lalremruata Pui Electric Veng HSSLC second position in science Laldu Sanga Khyang Te Serkon fourth position in science HC Malsom Tuanga Serkon 8th position in arts Ramdin Moyara Siveng 9th position in arts VL Mangaizo Laral Te Salem Veng 10th position in commerce LH Laltlei Pui Electric Veng 9th position in HSLC WCD DHEW Hwai Hotin Meni Somni Nilai Ni Khan Lung Sena Voi Khatna Ta Nu Chuanom Choi Moina Hun Manani A Paten Kol Puitlin Na Konga Nu Chuanom Pi Mal Som Tuang In Na Thuziak Le Poisa Fai Sanga Lan Ani Nu Chuanom Choi Moina Hun Hi Lung Sen BDO Office A Buat Sai Ni In BDO Pulal Shwai Na Zau Te Chuan Pi Mal Som Tuang I Lung Sen Ne Na Choi Moina Hi Lan Ani Pipi mal som tuangi kum som nga hian kum sang ni som pahnih khana pasal alo sun to a pasal pusila shat puyanen panu pakhat le fapa pahnih an neya anaute fa mi pa pahnih a om pui boka a pasalina thi san lai hian an fa te hi pol ga hnuai lam pek ni in pipi mal som tuangi hian apa middle school pion pension chu chomin Afate en kolnan ain nga na perania ranvul le rora chuten ain hlo chin baka in hlo na rem chang a mu ang angin a thok china National Highway zathum pahni na lai awanga jang na dom na an lak chuan afate en kolna konga apuina sa hlebok Pipi man som tuangi fate chu silal hun chungi BA silal nun siama BA le si lalram hinglaba MBBS second year ZMC te ni in a u fate a enkol chu silarin di college ko ramdin puya BCA te anni Ti zong kha tun kar chunga chanchin thar langsar zwal kan ti chhuat thei te chu ani